zašto baš sada menjati stare zasade malina? Stari proizvođači to znaju odlično. Ovi mlađi ne susreću se, da kažem, toliko sa tim, ali osnovni uslov jeste prinosi i fluktuacije cene. Ja sam napravio pre 2 godine ovaj dijagram i svake godine ga dopunjavam. 2005. godina. Štrajkuje se u Kratovskoj steni kod Požege, jel tako, skretanjem za Lučane, blokada puta, malinari traži 1 euro. Štampaju se majice, 1 kilogram maline, 1 euro. Je li bilo tako? Mariću, je bilo tako? Tako je. Znači, bilo je 0,7, 0,8, izdejstvovana cena 1 euro. Odlično. Onda cena ide gore i dolazi 2008. godine kada je bila velika suša, a odličan kvalitet maline bio. Znači, 2,4 eura. Onda pad cene ide dole. 2011. spustila se na 0,8, odnosno 80 dinara u Arilju, ali 70 dinara bilo u Ivanjici, je li tako, Mariću? I onda Ivanjičani štrajkovali da Ariljci koji otkupljuju malinu u Arilju plaćaju 80 dinara, da ju Ivanjici plate 80 dinara, je li tako? Srednji kurs ravno 100 dinara, znači izašlo 80 dinara na 0,8 eura. I onda cena ide gore naglo 2012. godine. Zašto? Zato što je bila ogromna suša 2012. godine. Izuzetno mali prinosi. I onda se svi otimaju da uzmu više robe. Hladnjačari rastu, sve više hladnjača, podigli kredite, onda oni moraju da uzmu što više robe i onda utakmica jedan pored drugoga. I onda logično, znači od 2008. godine ide pad na 2011. godinu, isto 0,8 eura. Znači ovdje je bio pad. I onda idemo 2012. godinu, smo rekli, znači ide gore cena. Onda pad imamo dole. Blagi, pa opet 2016. godine, ali ovdje je bio blagi pad, pa išlo uzdizanje, znači 14. i 15. godine. 16. godine, znači imamo 2,5 eura. Opet odlična cena. Ali od 2016. imamo pad i bilo za očekivati. Cena će ići dole. Kao što sad ove godine očekujemo da će cena otići dole. Gde će biti, vidjet ćemo. Bog sam zna, ali vidjet ćemo. Znači, otišla je dole. Onda 2018. godine početna otkupna cena u Arilju je bila 125 dinara. Nekim proizvođačima na kraju isplaćena 130. Ali šta se dešava? 7. dan od početka berbe kreće kiša. Znate kako je bilo 2018. godine. I kiša. A pre neki dan sam bio prezentaciju u Rekovcu, isto ovako pred 200-300 proizvođača i rekao sam, a pre mene čovjek bio iz Sinđente i reklamirao Switch. Ja kažem, istorijski minimum prodaje Switcha je bio 2018. godine. Ja kažem, je li tako? A on kaže, jeste. Zašto? Zato što su svi očekivali proizvođači, očekivali nisku cenu. I nisu htjeli da ulažu. Neću da ulažu, šta bude. A onda sam ja isto tako rekao prezentacije, ovo sada kažem, znači, nismo htjeli da uložimo to malo truda. 1-2 prskanja sa Switchom. Pa ljudi nisu htjeli da zbacuju đubrivo, pa nisu htjeli da pleve. Onda, pa ta cena od 1,1 što je trebala da bude ovdje, 1,1, 1,2, onda nismo dobili toliko. Onda Gospod pustio kišu, je li tako? Nezahvalni smo bili za tih 1-2 eura, 1,2 eura. Onda smo dobili 0,7. Ali nije samo što je bilo 0,7, ajde kažem u proseku. Nego je problem što nije imalo toliko sobere. Je li istrlo, je li tako? 30 do 50% maline je propalo te godine. I zato je to niska otkupna cena. I onda ide oporavak. Naredna godina 1,2, pa onda 1,8. Prazne se rezerve. Postoje najveliki kupci, oni kad nalageruju robu, znači u novim godinama nalageruju robu, znači oni su sad puni. A zašto dižu oni cenu? Dižu zato što su njihove rezerve pale na 1,5 dana. Znači za 1,5 dana imaju roda. Onda počnu dižu cenu, daj napuni, a onda se desi sušna godina kao 2012. 16. pa nema robe, onda cena ovdje u tačku. I onda se polako spusta dole. Ovdje mali prinos, mala cena, ali mali prinos i onda ide oporavak tržišta gore. Dolazimo do 3,4 eura 2021. godine. I 2022. godine. Znači skok neverovatan. Prosto neverovatan. Skok. Znači realno gledano niko nije očekivao. Ni hladnjačari sami nisu očekivali, ni proizvođači. I odlična cena. Znači, šta sad možemo da očekujemo? Veoma mala verovatnoća jeste da može cena da ide gore. Postoji mogućnost da bude neke elementarne nepogode i u Čileu i u Poljskoj, da bude i kod nas, budu mali prinosi, pa postoji verovatnoća da bude inflacija, je li tako? Znači, ali šta je verovatnoća? Da će padati cena dole. Ali to nije razlog da se napustaju zasade, to nije razlog da se ne obrađuje
malina. Treba malina da se obrađuje svake godine. Zadatak svakog proizvođača jeste da svoj zasad neguje najbolje što zna i ume. Nema procene, ova loša godina neću da radim, naravno godina dobra, hoću da radim. A upravo onda, kad su loše godine, ljudi zapuste svoje zasade, pa onda hoće da ga povrate kad očekuju visoku cenu, ali džaba. I ovo je dijagram koji utiče. Definitivno utiče i kriza u svetu. Znači, evropsko tržište ne jede toliko koliko je jelo. Evo, reći vam podatak, na Petrovdan prošle godine dolazi čovjek iz švarta u firme iz Nemačke koji kaže: Zoki, moja ulazna cena je 5 eura, moj proizvod to ne može da izdrži. Proizvodi džemove, nadeve, neke razne. Znači, i on kaže, kada je krenula korona, imali smo povećanje od 10% prodaja. Kada je krenuo rat u Ukrajini, imali smo 30% pad tržišta. U međuvremenu krenula kriza, znači februar, mart, april, mjesec, kriza u smislu, otišli energenti gore kod njih, otišla nafta, struja, gas, brašno, ulje, sve čo gore. I ljudi neće da kupuju luksuzan proizvod, a malina spada u luksuzan proizvod. I automatski cena ide dole. I on kaže, mi smo u aprilu prestali da reklamiramo proizvode koji sebi sadrže malinu i kupinu. Zašto? Zato što ih imaju dovoljno na lageru i neće da investiraju. I on kaže, meni ulazna cena 5 eura, nema šanse. Jednostavno nema šanse. I to se sada vidi da slabo roba ide. Ide jedan deo robe koji su već ljudi imali ugovore i oni su srećni koji su imali ugovore. Ja sam imao priliku da razgovaram sa čovekom koji je svu svoju robu unapred ugovorio cenu i on je miran. Ali najveći broj nije ugovorio i onda sad ide pad cene dole tu s najvećim problemom malih hladnjačara i srednjih hladnjačara. Ovi veliki će poplivati, imaju te neke ugovore, gube i oni, neki manje, neki više, ali tako je kako je. Znači, mi kao proizvođači, i samo da naglasim, ovo je cena u Arilju i Ivanjici. Neki su me pitali, kaže, nije bilo tako Mače. Nije, Mače je sasvim nešto drugo. Dolazi malo pre, pa je tamo veće otimanje i ove godine se cena tamo završila 620-650 dinara. Prosto čovjek da ne povere, ali verujte to, što kaže, tako je. I što je još zanimljivo, da je tamo najveći dio maline isplaćen. Znači, jer je bilo otimanje u startu. Isto samo što pare, jedan završeno, onda smo mi, da kažem, u nekom smislu, došli u tu situaciju, da je takva situacija kakva jeste. Vrijeme je za nove zasade. Zašto? Menjajte stare zasade, znači koji imate, koji su već istrošeni. Menjajte na niskoj ceni. Znači, primjer radi vilamet. Ove godine imate loš zasad. Biće nešto loša cena, koliko ne znamo. Iskrčite stari vilamet, posadite ove godine novi i on već iduće godine ima neki rod. Neka ne mora da ima pun rod, neka ima 50% punoga roda. Opet iduće godine možda bude cena manje viša. Ali smo mi opet tu spremni. Onda kad treće godine bude rodnosti, pun rod kad treba da, onda cijena ide gore. Jer rekli smo, ono sigurno, znači imamo fluktuacije koje idu gore i dole. Znači sada je vreme za menjanje starih zasada, to najbolje znaju stari proizvođači. Zašto? Jer oni imaju iskustva. Ljudi rade po 30, 40, neki po 50 godina zasade, znaju, to su cikluse koji se dešavaju. A na nama je da se tome prilagodimo. Niska cena maline, pravo vreme za zamjenu zasada. Evo i sljedećem slajdu, još jednom. Niska cena maline, pravo vreme za menjanje zasada. A zašto? Manje površine sadite. Znači, jedna porodica može do 30 ari da obradi i da obere, je li tako? Jel može četvoročlana porodica na to da obere? Bez nekog natezanja. Može 40-50 ari, ali mora malo se škrnatenja. Ali da obradi nema nikakvih problema. Sertifikovane sadnice, ljudi, subvencija je 50 do 65%. I subvencija ide. Svake godine ide. Evo sad je skoro izašao pravilnik za ovu godinu, bit će skoro javni poziv. Ništa nije komplikovano. Ispunite neke osnovne elementarne stvari po pravilniku. Da li će subvencija biti u septembru, oktobru, novembru, decembru? Uglavnom bude, u 80 do 90% slučaja bude u okviru prve godine. Desi se nekim proizvođačima prebaci za drugu godinu. Trebala je možda dopuna dokumentacije, nešto nisu poslali ili ovi nisu imali tamo vremena da obrade zahtjev ili trenutno nestalo para sa te budžetske stavke, ali uglavnom ljudi dobija. Evo, prošle nedelje su isplatili 45 miliona dinara subvencija za ostalih, za sadnice od prošle godine. Sopstvena radna snaga. Znači, ne plaćamo radnike koji dolaze da rade i oni novac odnesu. Znači, mali zasad, porodica, znači porodična djelatnost, novac ostaje u kući. Tehnologija uzgoja, mnogo je lakše raditi u okviru porodice, uradi se na vrijeme kad treba, usput, posle posla, za vikend, odradi se taj posao, znači i odradi se na vrijeme. A s druge strane, zamislite kidanje zaperaka, poverite radniku koji je došao, na primjer, ako nema iskustva sa tim. A kidanje zaperaka je veoma bitan posao, je li tako? Nije to samo da ga skinemo od ozgo, pa ostave ovako
izdanke iznad zemlje, onda idu novi sa njih, loša sadnica za iduću godinu i razni problemi. Bolji kvalitet ploda, brža berba, više prve klase, sami berete, sami ste na njivi, još pogotovo ako su zasadi blizu kuće. I bolja cena, logično, dobit će se bolji kvalitet, kad pričamo u globalu, bolji kvalitet, znači dobit će se veća cena, odnosno veći profit. Evo slika, baš se ne vidi ovako, ovo su loši primjeri kako ljudi svoje zasade ne održavaju i ovakvih zasada će ove godine biti i bit će ih i naredne godine i ovo je veliki problem. Znači imamo slučajeva da čovjek kaže ima malinjak sa jedne strane, ima malinjak s druge strane, obojica komšija napustili malinjak, a moj u sredini. Ja ne mogu da ga odbranim od grinje. Znači jednostavno kada ne mogu. Ja mu kažem prskaj tamo komšin red. On kaže ja počeo stvarno jednom komšiji da prskam, da zaštitim svoj zasad, on meni preti, ja će me tuži. Razumete? Ovo je znači izuzetno, da kažem, nekorektno od proizvođača. Pogledajte ovi zasade, to je sve zaraslo. I dan danas toga ima još od 2018. godine ovako svoje zasade, je li tako? I to je baš veliki problem. A evo primjera kako izgleda zasad. Ovu sliku poslao mi profesor Slobo Milenković pre 3 godine. Kompletan zasad sređe. Evo pogledajte kako izgleda to. Znači, čovjek, evo ga tu, brat moj, postavio je na 50 ari 400 kolaca da drži podvezu. Ovo nije kolac stub od maline, nego je postavio kanape i onda se na kanap obesila ogromna količina ploda i hoće i to da izlomi. 400 kolaca, jel grešim, Gorane? Sam u pravu. 400, znači, kolaca postavio da podupre tu malinu. Ali u prvoj godini berbe 220 kila po aru.